Kako je bilo to? Zdravo. Are you a YouTuber? A? Are you a YouTuber? To je Slovenija, budale, kaj ti je. Gamer. Ja, Ja. Vse ti Ne. je nova leta. za vas nisem jaz YouTuber, najbolj da sem jaz YouTuber, le kakšen sem. Gamer, kaj Pa reči? ti jih bod nekaj govori, no. Kaj si rekel? Prav, ne morem jaz biti YouTuber, le kakšen sem. Hvala. Jaz gledam kot neuspešen YouTuber, kot neuspešen lik. Kdo bi, Je ona rekla- Pozitiva. realno, kdo bi mene gledal? Realno, bodimo zdaj realni. Kdo bi mene gledal? Za igrce Yes. čisto popolnoma vsak drug Slovenc. Kaj za igrce? Ja. Če igraš igrice, vsak drug Slovenc. Odkje ti to, da bi jaz igral igrce? Ne vem, ne razumem povezave. Ne vem, ker imaš slušalke in mikrofon Tak- in to tako. Gamerski stol imaš. Ja. Ja. Pa To- tak zvočni Te večino fantov ima tak stol, tako da to je. Ja, ampak zvočni tak malo bolj ekstra, ni navaden. Jaz sem, mislim, jaz bi si želel, da to imam, ampak nimam, definitivno nimam. Imam je pa razsvetljavo, what the fuck. Zelo pita se. Kaj? Prav, da imaš dobro svetlobo. Svetlo, what the fuck, svetlobo, to Da je. ja, lepo se lepo vidiš. da. Lepa slika. Že Ja, lepo po slika. selfie je delala. Ja, lepo. Ne, to imam normalno luč, pač požgano, to je to, ne vem kaj, svetlobo. Hotla nekam privabila. Kamero ima malo boljšo, ne? Kamero Ja, imam normalno, pač za 30 evrov, kaj sem. Kupil sem jo prekani.si. Ampak, Ko sem tam mislim, nabladil? zmer mi je želja biti tako, kakšen tak gamer, pa youtuber, pa kaj tasga. Sam No. mene ne bi tako noben gledal. Mislim, probavam, ampak imam še zmer, imam 10 prijateljev, ki me gledajo, ne vem, ko prije čez. Saj nekaj, lej, nekdo te gleda. Ne povej kanal. Kanal. Ja, bruka me pač, noben me gleda. Ja, daj povej, mogoče mi bo pa zanimivo, ne? Mal mi je bed povedati kanal. Ne napiš pol, ne? Pa ne Daj, no. napiš. Ja, pač mal mi je bed, ker noben me gleda in mi je tako malo beden Ja. sem in boste rekli, lega tega truce, a nima nič gledano. Daj, no. A ti jaz nekaj povem tazga, ki te bo pol malo boljš pri srcu. Ok, hoj. In jaz sem bila na YouTubu, ampak so posnetki že dol vzeti. Minecraft sem špilala s 3 tipi. A se ne vrvi, a res? Ja. A te povej mi, kakšno vam je komad prepovedana? Povedana. A ste slišali za komad prepovedana? Oh moj god, deja vu, to sem sanjala. Prepovedana. To sem sanjala, da Jaz- si... Jaz bi rad njeno sestro, da ga dam malo na tesno, ste slišali za ta komad? Malo zapoj pa bom videla. Pa se zdaj sem zapel, tam je recimo fulja komad. A ste slišali za Pero Martiča? Malo mi je znan, sam ne vem, kam ga dati. Kaj ti si z novega mesta? Ja, ne, bi sem blizu novega mesta, zakaj? Prosiš se na glasno, veš. Na glas. Vem, na glas me zveri zna, pač vem, da sem iz novega Ja, mesta. jaz sem tam hodila v šolo, zato vem, pač enega z novega mesta sem poznala. tako da Vem, vem. drugače meni je res iz novega mesta, ampak ne bom tako govoril. No, govora. Ne povej kanal, no. Študiram, kad debatirala smo, ne študiram v Ljubljani drugače. A ne povej mi, a nisem slišal za Pero Martiča? Znan mi je, sam ne vem, kam to dati. Pač oma komad prepovedana pa moja žena mene tepe, Okej. Ja, recimo, on sem ful velik njegov fan, jaz sem ful velik njegov fan. In ga iščem ga na Ume TV-ju, followam ga na Instagramu in nikakor ga ne morem dobiti. Pišem mu private in ne morem ga dobiti, folera se. To mi gre na živce, ki mi ne odgovarja mi na private. Še napiš samo za novo leto, srečno novo leto, vse nič ne odgovarja, stari. Ja, ful plikih ima, ne, zato ne morem. Ne povej kanal, no. Ma sramota me. Če je kanal beden. Za zgubiti v Če imam 250 subscriberov mojih prijateljev, sošolcev, pa če... V najhujšem primeru imaš 3 nove subscribere. Ampak kaj imamo od tega? Dej. Ampak kam je... Ne, Brez veš kaj, govorov, dej. meni je želja imeti full velik subscriberov, da me sponzorira te dva Ani.si, Goblin.si, razumeš, ampak ne morem s tem z 250 subscriberov. Začni pol v angleščini. Ne znam. Večji trg.
Ja. Večji trkle. Ja, imaš prav. Ni zakaj. Ampak zdaj poveš, ker če boš uspel, bi rada vedela. Ne, imaš prav, drugače, ko sem omejen samo na milijon subscriberjev. Ja, Ja, to je res. daj povej. Ja, ma ne pa, če me, iskreno ti povem, sramota me. Ja, bova, nazdravlja. A veš zakaj? Ne, a ti povem iskreno priznal sem vam, da sem youtuber, tega ponovadi ne priznavam, ker imam 250 subscriberov, malo mi je bed, nisem jaz youtuber. Daj, povej. Ne rada proslačim, daj povej. Saj začel si, že začetek je ponovadi najtežji. Ja, Saj, da ne A poznate Alenko Trogarlič? Napredek, na koncert so šla skup. Ja, No, več so a skup. mi lahko sem poveš nikoli več zažan. svoj kanal, prosim. Ona, da so tako zamarjana. Ja, ful Vedela sta sem vsaj zamudila neki, vse. vsaj O moj bog. Prosim. Kako mi je šel žan teraz na živce. Ja. Ne, pač planti, da mi je bed kanal povedati, no, če se sam mehan youtuber in mi mori. Budu to pa nekaj delala, medve, ne, ona pa ne, sem hodna s to. Pa vse ok, če šel zraven, ti ne rabiš ti pol to Morate nekaj vedeti, jaz sem celo življenje. Če glava boli, Se te ne slišam čez te dve. Ja, res je. Ok, tvoja rit je debela. Ej. Jaz bom tako skačala. Jaz, moje, am lahko nekaj priznam. Priznaj. A si gej? Pač ful mi je težko to priznati. Povej. Vse bomo razumela. Kako mi je ime? Zakaj? Ne, pač hočem biti ful oseben z vami. Povej. Zakaj? Pač jaz sem začel z YouTubeom, hotel sem uspeti. Ja, tako kot vsak. In mi je pač bed mi je, ker ne moram uspeti nikakor. Pač ne nočem biti za neki žalosten pa to, ampak res potrudim se vsak dan. Te, a lahko nekaj naredimo? Daj ne jokati se, prosim te. Ok, No, se ne bom jokal, ne, hotel sem. Ne, ampak malo so me čustva prevzela, hotel sem uspeti v YouTubeu in ne morem nikakor, stari. Nikakor. Slovenija je težko, res. Pač spet o tem. O angleščino pa je Ja, res. večji trg. Se vidiš, ta glaven gamer PewDiePie, on je tudi iz Švice ali Šved. Pa govori angleško glih zaradi tega, ker je večji trg. Pitko gleda. Prosila sem ga še Ne, pač ne upam, vem, da se mi smijete zdaj v faco. Lej, Ne, vidim ti prijatelj, smislim v faco. ne, mačko. Mačko tam, mačko. Če smo ta mačka v sobi. Ja. Pokazala sem, malo je... Ne, ker se res trudim, ker sem si kupil, vse sem si kupil. Saj zato to pravim, če si YouTuber. Zato Vem. pa rekla. Ne, sramota mi je povedati, da sem YouTuber, ker imam 250 subscriberov in sem vse pustil in mi dejansko bi težko, stari. Povej ime. Ne, za nov let sem sam tle, razumeš, sam sem. Povej ime, da boš za drug nov let z nami. Glede, Ne, ne mi kul, stari. kaj ni kul? Ne mi kul, trudim se fula, razumeš, trudim se res vsak dan snemam videe in da ne moram nikakor predreti čez to, stari. A mi lahko prosim poveš, ti takoj povem, če... Ne, hvala drugače, ker vem, da ste ful ste prisrčne punce in dejansko mi je to lepo. No, mislim, ne, veš kaj, trudim se, ampak nekakor mi ne gre, stari, ne gre mi, ne moram čez 200, ne moram, hočem 300 in doniram temu, pišem temu, kaj delati komade Pera Martič in nekakor me noče zredati in dejansko mi je težko, stari. Kaj če pa kjeramo drugom pisati, zakaj si ravno njega zbral? Vem, da si ful velik fan, ampak... Ja, ker on je najboljši YouTuber zdaj trenutno in on ima
neki troll, ne vem, troll gang in vem, da on bi dejansko pripeljal ful veliko ljudi, a veš, on bi mi lahko kariero potegnil, ker dejansko vidim, da ljudem, da ful kariero on reš, a razumeš, pač ono, karkoli je in kariero jim dvigne. In hotel sem tudi jaz kariero, da mi izbusta ampak nočem mi odpisati, se nima veze se. Ne prav bi še komu drugmu poslal. Ja. Veš, kjer je še velik komotor minuta, poznaš? Ne poznam. Slovenc, komotor minuta. Res, ta je ful dober. Pa sigurno te bo poslušal. Ma ne vem, stari, on je propadel. Kdo je propadel? Kdo je propadel? Če rekel, da ne znam. Propadel je, realno. Ne. O, igre. Veš, koliko ima on followerjev? 33,8 tisoč. To so fake followeri. Kaki fake followeri? On je propadel, poznal on je pač nezanimiv, on je ono... Meni ta Pero Martič mi je ful zanimiv, ker on dejansko... Se nima veze. Informacije. Veš pa, kje si rešujete? Samo on ima bolj muske, ne, ta Pero Martič. Lepo, da si tako ustrajen. Ma ne, se moram biti ustrajen. Prosim? Moram biti ustrajen, ker če ne boš ustrajen, ne boš nikoli uspel. Vse to. Sploh pa vem, da bom en dan mi bo ratal. Ja, vidiš. En dan vidim, veš kaj, vidim, en dan mi bo zihar, sponzor mi bo zihar te dva pani.si, pa gobni.si, pa imel bom zihar veliko ljudi za sabo, ki mi bo podpiral, pri tem, kar delam. No, vidiš. Pozitiva. Ja, Ustrajnost. Ustrajnost, se strinjam, jaz ustrajam, jaz vsak dan snemam stvari. Kaj pa delaš tako pač na YouTubu? Igrce, ne? Ne, snemam tako vse. Muska? Ne. Kaj pa? Čak, nočem pred vami biti tak en bedennik. Nisi bednik. Pač imaš čustva. Si nekdo, ki je zelo, kako se reče to, strasten. Ne, oprosti. Zato. Ne, ker dejansko nimam prijatno sam predstavljeno nov let v tej sobi prefuknem. Zmer sem si želel biti kot Pero Martič. Hello, darkness, my old friend. Če si še mlad, je nekaj, no? Talk with What is you that? again. Koliko sem bil? Ko bi vsaj bil 28. Kot 39 mogoče. 35. To ni nič. No. Zgledaš kot 20, ki si malo puščal bradico. Tako da ne sekiri. Ne, hvala, ful ste prijazni, ne, brez zebanc, iz kje ste? Vsake z drugega konca. Ja. Kje ste ful prijazni, res, ne Mi smo res. punti z vseh vetrov. Ful ste prijazni. Ne res, ker ful bi punc se smejale iz tega, razumeš? No. Mi smo samo pozitivne. Enkrat ti bo ratal, lej. Ne, enkrat mi bo definitivno ratal. Lej, če si prišel do 200, boš tudi do 2 milijona pa več. Ne, ko bi vsaj 20,000 subscriber, to je že noro v Sloveniji, ne? Moš luši že 200 je noro. Moja sestra ima 3.
Ti subscribere, pa sem jaz full večji od tvoje sestre. Ja. Tako da reč svoji sestri, da subscribe na mene. Ha? Reč svoji sestri, da subscribe na mene. Jaz bi subscribala, pa ne vem tvojega imena. Ne, ker ni, mislim, objavljam enkrat na mesec. Enkrat na? Enkrat na mesec objavljam. V redu, s tem ni nič problema. Mislim, je problem, ker pravijo mi prijatelji, mi pravijo, pač sošolci mi pravijo, da kao, objavlji več, če hočeš biti kot Pero Martič, objavlji več, vsak dan, razumeš, ampak jaz ne moram objavljati več, jaz delam. Editing. Kaj pa delaš? Delam v 12, ko delam pač ne vem, ko bi rekel, na strehi delam. Ok. Dobro. Polagam. To so tudi čas 12 ur na delo, ne? Pač. Ja, 12. Ja, in delam na strehi. In ko pridem domov, zmatran sem in probam posnet, ker še ni to video. In mi je... Čakaj sem, da spijem malo kokole. Ampak želja mi je YouTube. Želja mi je YouTube smer bila. Ampak le se bo. Upam, da bo YouTube, ker vidim... Ne, ker vidim tega Pero Martiča. Vidim, da je ful velik... da mu je pač uspel in da ima sponzorje in te stvari ima in jaz isto hočem to kao on imeti. Kaj pa vi, s čem se vi ukvarjate? To je dobro vprašanje. Jaz sem cvetličarka, ampak sem zdaj pustila cvetličarstvo pa šla v mrežni marketing, če poznaš. Mrežni marketing? Ja. Kaj to pomeni? Veš, ona sporočila, ko jih dobiš na Facebooku, ko ponavadi napišeš, ajde spizdi ali pa ne, hvala. To jaz delam. To je najbolj simpel. Promoviram stvari, to. Ne, se ja, razumem. Jaz bi isto nek task delu. Jaz moram sicer, veš kaj, najhuj, ker sem na strehi, ne, in doskrat se mi zvrti in a veš kaj, nujno je pač, denar je nujen in zavrti se mi doskrat, ker sem na strehi in skoraj dumno, da padam dole strehi in razmišljam doskrat, zadnjo sekundo, ko padam, pač, ker se mi kar zavrti, ali sonce si, ali je mrzlo in dejansko pomislim na YouTube kariero, če probam 200 subscriberov, se prav 250 subscriberjev, kar imam, 250 subscriberjev, kar imam, mi pač ful pomena, ne, teh 250 ljudi me dejansko cen, če probam... Jaz bi rad videl sestro, tega dan malo testo. Casino. Ful sem čustven zdaj, čakaj, ful se opročujem, res. Ne, okej, pomir se. Ne, ja. Pero, nočem vam zdaj zamoriti toga leta. To je super. Super videti nekoga, ko ima dejansko čustva, pa ga ni strah. Ne, hvala. Ne, hvala vam. Ne, se nisem jokal, da na to mislil, da jokam. Nisem jokal. Nisi jokal, ne. Hvala vam, ker dejansko ste ful, vidim, da imate srce. Ampak, ne, veš kaj, danes jaz, ko sem na Omet TV, ne, sploh pa se za nolet, ko sem sam in dejansko, ko vam sem že bil z enim pogovarjal in sem mu rekel, ja, da bi bil youtuber, prav ne, ti nikoli ne boš kot Pero Martič, ti nimaš, a veš, še bolj me zatre, pa ti ne boš nikoli, ko on, nimaš,
niti zgledaš dober, pač ne zgledam kot kao, da bi bil nek youtuber, niti nisi zabaven, ne moreš biti čustven kot si youtuber, a veš. In mi je dejansko... To lažem nam je prej rekel, da smo grde, tako da. Ne, niste kar, da A ti definitivno. lahko nekaj povem? Jaz bi vas jebo, ja, povej. Mislim, da si toliko strasten, da bo 2020 tvoje leto, pa da naslednjo let, ko boš za nov let tukaj gor, se bojo ljudje prepoznavali. Ne, hvala. Kaj ne hvala? Ne, Samo povem, kar mislim. Ne, hvala. Ne, ker mi je... Ne, vem, da lažeš, mislim... Ne, to govoriš... Samo... Pač samo rada razmišljam pozitivno. Če bi bilo več pozitivnih ljudi, ne bi imeli veliko manj problemov bi bilo. A veš kaj, jaz snemam video in jaz imam tako, ne vem, vse imam veliko, še zmer 90 ogledov, a ne, na video. Pač v enem mesecu imam 90 ogledov, ampak jaz še zmer, probal sem pisati pač, ne vem, Ani.si, ne, to je ta neka računalniška trgovina, če se slišal. Ja. Jaz sem probal pisati varianta, da me probajo pač sponzorirati, ne, ker imam... In oni kao meni pravijo, ja, lej, nažalost, kao ne iščemo, kao nekoga, ki bi kao pač sponzoriral, a ne. A vem, da unga Perota, a veš, sponzorira, a veš, se nekaj uglede, a veš. In mi je, pač malo mi je pač bedno. Malo mi je bedno. Ja. Ne, drugače, jaz vam ne moram opisati, koliko mi je pač res pri srcu, ko sem vas na vas naletel. Ja, ne, ful ste dobre osebe. Hvala vam, res. Ful mi to pomeni. Ne, sploh pa, ker sem klical tudi prijatelja, da vam za nov let in... Če ni ovo. Ja, ne, res, ful ne vem. Ne, pač je glupo je, pač, ker sem tudi klical tega prijatelja in mi je rekel, kao, ne, jaz sem dom z družino, a vem, da ni z družino, šujem s prijatelji, vijem na Instagram storijih. A ti lahko nekaj povem? A ti lahko nekaj rečem? A te lahko... Zameni prijatelje. Ne, Mislim, da te prijatelji zadržujejo zadaj. Če ti rečejo, da ti ne boš nikoli ti ne boš nikoli tako velik, zameni prijatelje. ne, on rekel, da ni nikoli, jaz sem z njim še obrnil igrco na zadnje, Lord of the Rings, smo obrnili igrco, jaz pa skupaj sva igrco igrala. In dejansko, sam pravim pač, kao jaz sem dom z družino in sem ga videl s prijateljem, pač, ampak ti to nima veze to, ali. On ima svoje razloge zaradi tega, ne. Sanjen. Ja. V redu. Sorry. Ne, ful nočem biti boječka, mislim boječka. Nočem biti strgana vrečka, no. Kako dober. Tega še nisem slišala, da mi všeč. Ja. Sorry. Spi malo, ti bo boljš. Ne, pa se sem kako da, ne. Ja, jaz vedno vodo bolj pijem, tako je bolj. Mal sem tako, ja. Ne, sej, jaz sem drač ful čustven človek, sem pravim ti, mislim, lej, se trudem se, lej. Meni je želja, pač največja želja mi. Vem, kaj je to. Največja želja mi, jaz bi dal vse. Jaz bi dal vse, da me gleda, zamislim si, da me gleda zdaj ene 800 ljudi, 700 ljudi, da me gleda, tako da bi lahko živel od YouTuba, ker sem res sem dal srce in vse zraven tega. Pa se drugače tako kaj promoviraš? Vse proveram. Dal sem tudi 5 evrov, sem dal na Instagramu, da me promovira, Kanik Delič. Aha. Ja. Okay. Ja. In Pa ne pomaga. to ste kakaj rezultatov? Ne pomaga mi. Ne pomaga. Kako skupin? Dal sem 5 evrov sem dal za sliko svojo in ne morem. Na Instagramu dobim 10 lajkov. Čuden mi je, imam 250 subscribov, ampak dam na Instagram sliko in imam 5 lajkov. In ne vem, zakaj mi ostalih 200 ljudi ne lajka.
sliko. Pač to isto ne razumem. Zakaj mi ne lajkajo sliko, če me spremljajo? 5 lajkov imam na sliko, 250 subscriberov. To ful ni logično, res ne. Ne vem. Studirajo. Kaj imaš večina moških, verjetno pa zaradi tega ne lajkajo, ali kaj? Ne vem, čeprav mi mislim, niti punca, ki še da mi piše, mislim, ne vem, mislim, to je tak tema za drugiča, ne, pač punca, mislim, starci mi govorijo, pač če imam 35 let in starši mi govorijo, variante, kdaj boš najdu punco, ampak dejansko nobena me noče, veš kaj mislim, ne, sem grd. Pomaj, da sem full grd. Imam mnenje, da sem full grd. Kaj? Kaj, da ti to sam sebi misliš tako? Ne. Ali kaj? Kaj? Ja. Tako da si ful... The fuck je to? Kaj en je menda heko nam pošila sliko tole, ko se zdaj mi menimo, alo. Kak je creepy. Jaz ne vem, kaj je to. Pero Martič? To si ti? Ne, pa o tem je govoril. On je Pero Martič. Si Pero Martič? Ne. Sem kako, če sem... Glihar mi je en človek poslal našo sliko, pa napisal, on je Da jaz to gasnem. Čakaj, to je pa strašno. Frida? To je že creepy. Ugasim telefon, to je strašno. Kako je to čudno naraden zdaj? Tega pokliča, napišmo. Ti misel. Čakaj. To je fata laptop, okej. Daj, raj pusto. To če bo Raj pusto. Če bo njegov laptop hackal, bo vse videl. Možda ne bo, to so hackerji. In napišmo. Dobro se vam ne pusto. A lahko je se zdaj izbrisala, pa bo... Dej, čakaj, sam hočemo napisati, da mi pusti. Dej napiše heka. Ne, to je preveč. The fuck? Ne, to je... Prosim, ne me v to vleč, please. To sem zbrište. Ti nimaš nad tem, vse je moj laptop, pa veš. Mislim, moj od potra. Ne, ker sem slišal ful na internetu, sem bral hackerji pa to čim dlje. To ne mene umešati to. To ne mene umešati, to jaz nočem imeti nič s tem problemom, ker to so balani ljudje. To so čudno. Jaz ne vem, koga vi poznate, sem ne mene mešati to, please. Ne poznamo, glih to je. Prosim, sem blokirajte, please. Prosim. Blokiraj. Čakaj, ne mi pusti telefon pri meni. Oh, fuck. Kako je ime? To si ti. To ti pa ne gre tako slabo, ko praviš. A to je kje? Nasmali jedeš. Mečkam. Zdaj, mislim, da to nasmali. Ej, sončki moji. Hecam se, drugače, jaz sem Pero Martič. Mater si, ej. Ej. Ne me blokira, a to si ti pišeš, ne. Mi smo bila tako vrlo. Ej, a vam lahko nekaj povem, ne, stoj, da nekaj povem. Svaka vam čas, presežem na celo družino. Dobri igrav, Čakaj. Na celo družino presegam, vi presežem 100 srčkov, 100 lajkov, kdorkoli ste vi ste taki, vi ste toliko dobre osebe, čakaj, presežem zdaj na celo družino. Kako vi ne bi pustili nekoga, to je bila fora, jaz sem da reč Pero Martič, sem to da reč, ampak, koliko ste vi, sploh pa ti leva, koliko si ti dobra oseba, jaz ne moram verjeti. Dej mi samo pide, a te lahko nekaj vprašam? Čakaj, koliko ste vi dobre osebe, majke, jaz sem se naježil. Jaz ne moram verjeti, da obstane kdo, koga ste vi. Presežem vam na celo družino, da ste me,
da nekdo hoče narediti samomor, vi sploh se ne zavedate, koliko imate vi zdaj ljubezni. Koliko ste vi legende. Jaz sem drugače Pero Martič. Igral sem, ampak jaz ne moram verjeti. A te lahko sem nekaj vprašam? A to na YouTube posnetku? Jaz ne moram verjeti, kjer imate vi ljubezen. Vi sploh ne zavedate, koliko vas ljudje zdaj imajo radi. Vi ste glihar. Očitno smo na letu. Drugače gleda vas 800 ljudi. Ja, ampak vi se ne zavedate, koliko imate vi dobro srce. Presežem, vi nimate pojma, koliko ste vi dobre osebe. Ne, brez zajebancije. A te lahko sem nekaj vprašam? Vpraš me, kar ko hočeš. Zakaj? Samo vprašaj za zakaj. Zakaj? Zakaj si to naredil? Iz čiste zajebancije, ampak dejansko vidite, kdo je dober človek po srcu. Vi ste dobre po srcu, vi ste dejansko pomagali nekomu. Primer vam dam, čakaj, zdaj če damo na stran mi kamero. Da je nekdo v resni situaciji, vi bi njem pomagali. Momci, troll gang. Jaz vam spomnim, moramo pisati, če napišete Pero Martič v stream, boste videli, kako ljudje vam dajo srčka, kako vam ljudje dajo ljubezen. Napišite Pero Martič v YouTube. Vi ne veste, koliko vas ljudje imajo radi. Majke, jaz to nisem videl v live-u svojemu, koliko vas imajo ljudje radi. Ko imate vi dobro srce, jaz ne moram. Iskreno vam rečem, hvala vam, ker obstajate. Upam, da je cela Slovenija taka, kot ste vi. Iskreno vam povem. Pa če zdaj je real talk. Vi ste hoteli obupnem človeku pomagati do konca. Poslušajte me. Vi se ne zavedate, kjero ljubezen imate vi. Vi tri ste definitivno začeli leto full dober. Sploh se ne zavedate, kako ste vi začeli leto. Vi tri imate 3 face, ki ste... Trollgang, jaz ne moram verjeti, da so pa take ženske, kako so pomagale obupnem človeku. Temu se reče srček uče. Presežam vam, kako mi je ime? Daj prosim, povejte, kako mi je ime. Ne, 800 ljudi, ne, hvala. Nerealne ste. Mama se rad, obožujem vas. Obožujem vas. Prosim vas. Kaj najbolj? Koliko srčko, To ste delali srca, to mi je najbolj pomembno. Vidim, da ste to delali srca in ne moram verjeti, iskreno iz srca, hvala vam, da obstaja folk, kot ste vi, neverjetne ste, majke mi, neverjetne ste, presežam. Sploh se ne zavedate, kaj ste vi zdaj naredili. To je čist podzavestno, ste vi to naredili. Vi ste pozitivne podzavestno, a veš, to je najbolj, to je iskreno. Vi niste bile fake. Vi ste take dobre osebne iz srca. Fino. Zato poznam veliko takih primerov in pač dejansko hočeš pomagati človeku, če ima neko vizijo. Samo da si grem natočiti vodo, ker sem Niko zastopam majke. A gremo naprej. Realno ne zavedate se, kakšne... Vi sploh ne zavedate, koliko ljudje so... Instagram. Ja, definitivno pusti Instagram, dobila boš same srčke in rekla, in koliko ti bo pisal, koliko si dober človek. 800 ljudi je gledal, kako ste vi dober človek, to moraš vedeti. Daj, napišite Instagram, ker to je neverjetno, to se ne dogaja vsak dan. Ne, to je tako isto. Daj povej, ko je ime, kot je ime? Men? Ja. Tadeja, ko tebi je desna? Men? Ja. Elvina. 2400 lajkov. Super. Kako ti je ime? Leva, kot je ime? Tadeja, Leva, kot je ime? Jaz? Ja. Blanka. Znači Blanka, Tadeja in kako? Desna? Elmina. Elmina.
Ja. Vi se sploh ne zavedate, kje ste vi kraljice. Ne, brez zajebancije. A veš zakaj? Vi ste iskrene, dobre osebe. Pač dejansko ste si vzeli na dan druga leta pomagati enemu obupnem fantu. A veš kaj mislim? Vi se sploh ne zavedate, koliko ste vi dobre osebe. Parsežam. In to je nerealno. To je nerealno. Ej, to cenim. To cenim. Evo, Elmina, LMINA.m pa črtica od spodaj. A to je za followerje? Ja, on se Elmina, definitivno boš dobila lajke na Instagramu, evo, folk ti greš na Instagram. Ne, brez jebancije, kapo dol, neverjetno, 2433 lajkov, folk ej, a vam še nekaj rečem, punce, jaz sem v show biznisu full dog cajta. Res? Jaz sem v show biznisu full dog cajta in iskreno vam povem, ljudje začutijo iskrenost in veste bile iskrene, pomagale ste obupnem fantu in to se ne bo pozabilo, ker tako, razumeš? To se moramo pomagati. Res dober igraš, to moram reči. Ful dober. Igral sem v seriji Truplo, ste gledali Truplo na vojo? Dobro si z njim zdaj znam. Čakaj, zdaj pa šalo na stran, če damo šalo na stran. A ste slišali za Pero Martiča? Ne. Niste slišali nikoli za Pero Martiča? Ne. To je dober, ne rečem. Ne govor, sorry, to je cool, če niste slišali za Pero Martiča, zaradi tega je prišlo do tega. Ve tri ste bile iskrene in ste reagirali iskreno. Da bi mene poznali, vi bi reagirali fake. A razumeš, vedno bi kdo sem jaz. Jaz sem sicer Pero Martič, da se predstavim Pero Martič, imam 2 komada, če napišete na YouTube Pero Martič, imam 2 komada, igram v serijah, YouTuber sem, gamer sem, boxing match, na kateru bomo v 3. rundi Franko Bajca. A veste, kdo je Franko Bajc? Ne vete, ok, vse cool. Nismo glih na slovenskem trgu. Ej, to je super. Jaz vam ne moram opisati, kako je to super. Hvala vam, ker obstajate, iskreno. Hvala vam, ker obstajate. Vi se sploh ne zavedate, kjer ste vi. Vi ste zvezde večera, stari, sploh se ne zavedate. Kako ste vi pomagali nekomu, ki je tik pred samomorom? Jaz mislim, da je enough said, momci. Jaz kad sem začel pogovarjati, sem imel 2100 lajkov. Odkar sem z vami je 2440 lajkov, se pravi, vi ste, toliko ste lajkane osebe, razumeš? Ni zakaj. Tako da hvala vam, jaz grem naprej. Ok, lepo se ne. Hvala vam, ker obstajate in upam, da vam bo nov let, če vam itak začel bolano. Hvala lepo za lep začetek. Nov let sem začel bolano, to lahko povem. Take osebe, kot ste vi, to je nerealno. Da bi vsi bili taki, bi svet bil nerealen, pač vse bi bilo popolno. Zdaj sem rekla, če bi bilo malo več pozitive, pa malo manj negative, bi bil svet boljši. Se strinjam. Ve tri ste nerealne, šamarčino. Jaz pravim temu šamarčino vam dam. A bi strelil šamarčino. Hvala vam. Ok.